pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocandia at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Natuwa ang may likha, madilim na paligid kinukulayan natin. Sama-sama sa pagkulay ng buhay. Magkakaiba ang ating kwento, magkakaibang kulay ang bawat tao. Hindi man magkakasama, pinagbuklod sa isang bawat pahina ay may pagpahit, pagindak, pag-awit, paghulma, pag-arte, paglitrato at pagguhit. Iba't ibang anyo, iba't ibang talento. Choose Maris, pili ng Maris. One passion, one goal, one family, that is Maris. Whoa. Don't be ashamed that you're a beginning artist. Maris is here for you. You will never be left behind, whether you're a beginner or a professional. O Maris, salamat sa paghulma sa akin. Kaya 1,000 kulay nang naakit kumakaway. Iba't ibang anyo, iba't ibang talento. Choose Maris, pili ng Maris. One passion, one goal, one family, that is Maris. Iba't ibang anyo, iba't ibang talento. Choose Maris, pili ng Maris. One passion, one goal, one family, that is Maris. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang, may lambing na dumuduyan sa buong pakiramdam. Maris, salamat Maris. Salamat Maris. Iba't ibang anyong, iba't ibang talento. Choose Maris, pili ng Maris. One passion, one goal, one family, that is Maris. Iba't ibang talento. Choose Maris, pili ng Maris. One passion, one goal, one family, that is Maris. That is Maris. Right. Good morning. Good morning, Syudad Tikandon. Good morning, Province of Ilocos Sur. Good morning, mga kamaris. At ito'y mananti programa tayo, Maris on the Go. Dito'y DCTP, Radyo Tiradpas. Nalamiis ken naimbag nga bigat. Kada tayo amin gagayam ken kakabsat. Okay. Kumusta digiti madama nga agtimtimpla ti kapeda, digiti madama nga luto ti pammigat, digiti madama nga agrubrubuat uno dati lakad kada ito ngal daw. Naimbag nga bigat yo amin kastametan. Kablawan tayo met digiti kakadwak ti Supreme Circle ti organization tayo. Our executive VP ni Mr. John Larry Cruz, aka Purikawa Vlog. Okay.
our Vice President for External Affairs ni Ma'am Rene Grace Tungpalan, our VP for Literary and Performing Arts ni Ma'am Josie Biado, our ngay sumat ti Director for Culture and Arts ti Ilocos Polytechnic State College. Kastamatan digiti dumapay nga kakaduak, our Secretary ni Ms. Russell D. Guzman, our Treasurer ni Chang Arnel Digia, our Auditor ni Ms. Lovely K. Talavera, kastamatan ti PRO tayo ni Mr. Well Gamboa, our business manager ni Mr. Benedict Bautista Jr., Sir Badik. And of course, digiti trustees tayo, our honorable trustees, Vice Mayor Attorney Cristel Singson, Dr. Cesar Sigi Perlas, Dr. Ryan Victor Abaya, and Ma'am Yolanda Susima Ablang. Digiti kamaris tayo manipod sinay taging ganat tagudin, kastamatan digiti kamaris tayo dito yung upland municipalities. Aminan awan labas na naimbag nga bigat yung amin. Okay. Tiday ito yung gundaway, madamamat ti panagfiesta ti Syudad ti Vigan. Okay, idi January 22 na naangay ti may ka 25 nga anibersaryo ti panagsyudad ti Vigan. Okay, kat naragsak panagfiesta, happy silver anniversary para iti Syudad ti Vigan nga idadauluan ni Mayor Randy Singson. Kastamatan kablawan tayo mat digiti kamaris tayo dita Syudad ti Vigan, datada Sir Sigi nga Perlas, ti anak na ni Saira, ayan. Tintero family ni Sir Sigi, naimbag nga bigat yo amin sir. Kastamatan iraman ko latapay na digiti kamaris tayo dita UNP dita Syudad ti Vigan, ni Sir Sigi, ni Sir John, ni Sir Badik, ni Ma'am Rene Grace, and ganda dumapay ni Mang Rapi. O yan, digiti kamaris tayo dita University of Northern Philippines. Okay, siyempre special greetings mat kadagiti ti multulong mat ti organization tayo, ti JCI Vigan, ayan nga kapartner ti organization tayo DJ na isayangkat nga opening program ti workshop tayo di sa Lakong, ti JCI Vigan nga idadaulwan isang gunyang panlalawigan member ni Ma'am Janina Medina Fariñas. Kada kay amin dita Syudad ti Vigan naragsak panagpiesta. Okay. Kat into no Marso mat hanlang ti Vigan ti celebrate ti silver anniversary na dudigat uray ti Syudad ti Candon. Okay. Tayo into no March 28. March 28 isu ti kaaldawan ti panagbalin nga syudad ti Candon. That was March 28, 2001. Yon. DGED. So nga, magto 25 years na po ang City of Candon. Okay. And kadagiti mat dumapay nga kamaris tayo dito'y probinsya ti Ilocosor. Brace yourselves tapa umay manan ti Ilocosor Festival kat adamat ati o kadagiti interesadon to nga maris members nga umay makipartisipar dito'y Grand Parade. O yon. Kat makipartisipar matlaang kadagiti educational institutions, digiti state universities and colleges, na dumadumang educational institutions, makipartisipar dan tumat. Ti daytoy mapasamak nga Grand Parade. Into no February 2, tayo sumat ti kaaldawan, ti probinsya, tayo nga Ilocosor. Okay. Into no Kanawidan, wano ti Ilocosor Festival. O yan. Nga
mapasamak into dito bulan ti Pebrero gagayem ken kakabsat. Okay. Ket an lang aday tapo addamot dagiti dagiti kakadwa tayo nga makikumpit. O yun, addamot dagiti members tayo ti maris nga makikumpit met iti Mr. Ilocosor, Miss Ilocosor kanjay Pride Queen Ilocosor. O yan. Di Pride Queen, o datta ni MJ nga puruganan. Datta ni MJ nga puruganan. So i-represent namat ti Salcedo. O yan. Kat ti kamaris tayo nga ni MJ, so mat ti may sa kadagiti officers mat jay Maris Salcedo. Okay. Kat so mat ti sumali jay Pride Queen Ilocosor. Okay. Jimat Mr. Ilocosor, datamat ni Todi. Okay. Ita ni Edward Todi Oliero. Kandun sa ti kandun ti i-represent na. Okay. Kas tamatan Miss Ilocosor mat adamat members tayo dita data ni Antoinette Galvez represent na ti syudad ti Kandon. Adapay to first district di sinait. O yun. Ni Norilyn. Okay, ni Norilyn Joy adaya i-represent namat ti ili nga sinait. Digiti members tayo unless no dapat yang ko na mention. Digiti yang ko man nga na mention nga members tayo. For the information of the body, dadto mga members i-represent da ti kada ili. Okay. So madimot adamot at ipanigan mi kanyada. So nga amin nga members may nga sumali ti daytoy Mr. Ilocosor, Miss Ilocosor kan Pride Queen Ilocosor. Kada kay nga kamaris may good luck. Good luck kada kay amin. No may radaman or no kas pagarigan man napagasatan kayo ay we will be very proud. Okay, so nga amin kayo at amin kay nga members may nga simali ti daytoy nga competition and you will be representing your municipality. Okay, and good luck. Good luck kada kay amin. Okay. Di dahi timot nga naglabas nga lawas nang rugimutan. Nang rugimutan ti itibiyang iti Ilocosor Polytechnic State College. Nang nangruna launay dito College of Arts and Sciences nga dadauluan ni Dr. Mary Grace Gakusan. Nang nangruna mat ti Bael kan Bapos, Bachelor of Arts in English Language kan Bachelor of Arts in Political Science. Kat nang rugimutan ti panag intern dan digiti student interns tayo. Kat karaman ditoy DCTP apo. Karaman ditoy DCTP da Pierre, da Sophia, kanda da dumapay nga naka-deploy ditoy DCTP. Good luck kanyayo, ubeng sapay kumata outstanding ti performance yaw. Okay. Na-deploy dati na dumaduma nga offices. Digiti taga Kandon, dati na-deploy ti law office ti nga nakimuwaan ti eskwela, particularly kini Attorney Tudayan, kastamatan ti City Hall, ti LGU. Kat na-deploy digiti student interns tayo nga taga Kandon. Okay. Kat since taga Kandon damat ay dito dan nga at least dito na home base damutan. Dito da nga may deployan. Kastamatan digiti students no depende no taga anuda. Basta lagi din may deploy da within the second district.
of Ilocosur. Okay. Kat adamot adigiti kabangibang probinsya uno ili just like Abra. At do mga taga Abra kat na-deploy damat dito sa sidag kanya particularly to San Emilio kat dito dan nga na-deployan ta since asidagmat kanya dan. Okay. And so nga pagyamyamanan mi mat digiti LGUs nga nakimuwaan mi ta inaccommodate da digiti student interns tayo. Kat pagyamyamanan mi launay digiti LGUs ti segundo distrito. Okay. Kat nang rugimutan kaskunak nang rugimutan ti panag praktikum dan digitoy fourth year nga bapos ken bael students tayo. Okay. Actually tinawon day ta part of the curriculum ken damat ti MOA ken intuno kada ito sumarsar nung weeks or months mapasamak manan ti renewal ti MOA dagiti interns tayo. Nalpas dan tumutan dagiti digiti nai-deploy tata. Ngayon. Kat siyempre 200 hours ti mitandamat. 200 hours that is 25 working days. O yan. Sa balimot adigi BSBA, BSOA kan other courses. Depende jay curriculum da. And iti biyang Ilocosur Polytechnic State College na inaugurate mo ti College of Health Sciences uno CHS nga DJ nga naihausan ti kurso nga nursing and at the same time ti midwifery. Okay. So nga and barbarang tada iti tumat nga tawan kaskuna ti president tayo ni Dr. Mario Obrero agbalin tumatan barang may comply to aminan makumpleton kat agbalinton nga University TIS PSC magbalinton nga University of Ilocos Philippines gagayam kan kakabsat. Okay. Bueno nagsubli tayo kalpasan dagitoy nga palagit. Original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay maawat na so makatulong maten iti kasapulan dati balay da.
nga ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders ta dito kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na duma-duma pa nga leaders ta dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million and dagiti na duma-duma nga training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduate mo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So nandiyan pwede na ito ma-training, mabalik na ma-implement natin yung year for 2023. At Of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Okay, subsubliti programa tayo Maris Unago dito ay DCTP Radio Tiradpas ket pagyamanon tayo met ti DCTP Radio Tiradpas tayo nekkanda tayo manan ti Gundaway tapno may sayangkat daytoy ano mga programa tayo. Wow. And kablawan tayo met adagiti giti Maris members tayo nga nagkasangay. Wan gagayam kan kakabsat. Di kalman na po nagkasangay ti maysa ka Maris tayo ni Krisha May Galino. Okay, ni nagbali man tinaga na ti Facebookan ni Krisha. Okay, nga student dita College of Teacher Education. Oh, happy birthday Krisha. Salamutan. Oh, nakablawak gayman ni Larry. Oh, di last week. So, kada Irish. O yan. Kan, of course, iraman tayo mo nga kablaawan ti Vice President for Academic Affairs tayo, diti Locosur Polytechnic State College, ni Dr. Filipinas Gasalaw. Happy birthday, Ma'am Pin. O yan. Nagkasangay di January 20. Gagayam kan kakabsat. O, kablawan tayo mo ni Ma'am Nora nga suliben nga gasangay mat. Happy birthday, Ma'am. Salamat tan, digiti dumapay nga agkasangay digiti Maris members tay nga agkasangay ti bulan ti Enero. And of course, advance happy birthday mo ta na kadagiti kamaris tay nga agkasangay ti bulan ti Pebrero gagayem kan kakabsat. Okay. Ket gablawan tay mo ta da Sarbadik nga agtultuloy ti panang-initiate na ti activity ti CAB Art Foundation dito'y Narbacan gagayem kan kakabsat aura Maris Business Manager ni Mr. Benedict Bautista. Okay. And basta mutan pagyamanan tayo mo ti local government unit ti Iliti Salcedo nga dadauluan ni Mayor Ninya Hironelia Itchon ta ikikan nalatta ti Gundaway ti nanumong organization tayo nga agbalin nga partner da nga mangisayangkat ti
activities dita sa Salcedo. Kat pagyamyamanin milaunay ni Mayor Ninya, kastamatan, digiti, and of course, digiti kamaris tayo dita iliti, Salcedo, gagayam kan kakabsat, daan na may, da MJ, ni Angeline, ni Hana, ni Manang Del. Ay, raman tayo mo tanan ni Manang Kaluyan. Nga data nga naidistino dita iliti Salcedo. Lak pagyamyamanan milaunay. And of course, digiti na dumapay nga Maris members tayo. Especially the chapters no may sayang gisayang kat kay ti activity man dito respective nga municipalities yo lak pagyamyamanan milaunay ta dito mat nga may pakita ti kina aktibo yo. Sila ti Salcedo stamot ti sinait gagayem ken kakabsat ni nga dadolwan Mr. Ruel Gamboa or Maris PRO, and at the same time sumat ti chapter president ti Maris Stars Talents ti ili nga sinait. Okay, so nga pagyamyamanak mat Mr. Ruel Gamboa ta agtultuloy mo latta tuloy-tuloy latta ti panag-activity da iti respective municipality da gagayem kan kakabsat. And of course kadagiti kakadwak pagyamyamanak mat tuloy-tuloy ti kinaaktibo da nang nanguro na dagiti kakadwak jay Supreme Circle nga nga digi adot time da nga ited ti oras da for our organization. Dagi mawatan mi mata dadagiti prior commitments da ngam they are keeping in touch to our organization naman, and they are nagki-update naman sila sa mga activities of the organization. Even daytoy may sa deti panag deti program tayo kat may sa pa yan nga activity may sa kadagiti activities tayo ti organization, and at the same time may samutan kadagiti programs ti DCTP gagayem kan kakabsat ket pagyamyamanan milaunay ti DCTP data kan hanlang ti DCTP pagyamyamanan mi ti local government unit ti syudad ti Candon, headed by Honorable Eric D. Singson, our city mayor, kastamatan ti kamaris tayo ni Vice Mayor Attorney Cristel Singson, all members of the Sangguniang Panlungsod and the whole LGU of the city, and also to Congresswoman Christine Singson Mihan, or Deputy Speaker, ti suporta naman ti organization tayo. Kanda dumapay nga opisyales nga mang suporta ti daytoy nanumo nga organization tayo pagyamyamanan milaunay. Yan. And special special mention kano kini Jean Arnel Digia. May isa ka dagiti joy givers tayo ti organization ni Jean Arnel Digia. May isa ka dagiti Mang Ray Aw ti organization tayo. And of course, kablawan tayo mo't adigiti dumapay nga solid ti time na latta for the organization. Dati our executive VP ni Porikawa Vlog. Ayan, ni Mr. John Larry Cruz. Nga datalata nga nakantabay, datalata nga mga ginaganan, mangmomold kadagiti talents ti ubing launay at pag dito mati pagbilbilibak ni John Larry kastamatan kani our secretary ni Mr. Russell de Guzman ti kinaktibo namat for the organization. So nga amin kayon
thank you very much tiyag tultuloy nga kinaaktibo yo. Kan sapay kumata tultuloy latta nga tultuloy latta ti panagkukuyog tayo tapno ti gasta may initiate tayo digiti activities tayo. Okay, and one more thing, ito nodaman digiti isayang cut digiti chapters tayo nga activity, baka mon mi lang, and ada kami tulatang mang guide kanyayo. Tapno tegas tak may mold tayo digiti interested uno digiti young artist tayo. So special mention mo ta kini Miss Marinel Artates ti nga kamaris tayo dita Narbacan. May saka digiti nalalaing artist tayo from the municipality of Narbacan. Yan ni Marinel. Kanti pamilyana. Yan. And yan aminan nga miyembros tayo. Yan. Sapay ko mata tuloy-tuloy ti panag-initiate tayo ti activities tayo. Whether simple man or what, whether small or great activities, basta't importante, we are serving the community. We are sharing our talents to the community. Gagayam kan kakabsat. Okay. No? Numampay kayat tayo nga pautan ti oras tayo at mapanmanan. Agkikita tayo tumanan next week for another program ti organization tayo. Again, gamyaman kami ti DCTP for this opportunity again. And kada kay amin nga kamaris mi nga naka-stay put ti daytoy nga programa tayo. Thank you very much. And again, tultuloy tayo lata for our organization. Thank you very much and God bless.